Pemirsa, Gianyar Sayanin Capang pemargin vaksinasi COVID-19, Sani Ketujuang Majeng Kramawerde melarapan sistem Banjar. Ring sejroning pemargi vaksinasi Kramawerde, ring Kabupaten Gianyar, kekantanang sayang limbak kantos 16,6% saking target sasaran. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Ana Agung Anum Sukomawo mawasang anut ring data ukuran pemargin vaksinasi Kramawerde ring Gianyar, sampun kantos petang dasa siki tali telungata tigang dasa diri. Lianan punika kewentanan Kramawerde, sani sampun poli vaksinasi sampun kantos petang tali satu setia dasa diri. Sukomawon latarang kantos ring raina Urespati sani lintang, indik sasaran vaksinasi Kramawerde sampun kantos langkungan petang dasa tali diri. Rari sani sampun ke vaksin inggih punika wau 6 tali siang 14 diri. Anu ring data saking pusat, saking siki 5 juta penduduk Indonesia sani sampun keni pengelala COVID-19, wetan dasa persen sani pindah ke Kramawerde, sani mayusa langkungan 6 dasa warsa, saking 100% kasus COVID-19 sani padam, tambah 50% sani pindah ke Kramawerde. Kementerian Kesehatan taler nugasang ayan pemargin vaksinasi COVID-19, sani kecen melarapan sentra vaksinasi Kaptiang Sideng Utama yang Kramawerde. Asapunika taler wilangan vaksinasi ring Gianyar, sampun kantos sia dasa kali tali sama tigang dasa kutus diri. Kewintenan krama sani sampun muliang vaksinasi ring Gianyar, sampun melangkungin pengabdian sani ketetapang sedurungnya ni. Inggih punika ulung dasa 6 tali siang atus sia dasa kutus diri. Ana Agung Anom Sukomawo ngewohin Pemkab Gianyar, sampun nyiagayang peserta vaksinasi Kramawerde untuk program vaksinasi sistem Banjar. Lianan punika Kramawerde ngemuliang prioritas layanan vaksinasi ring puskesmas, nyewa rumah sakit sani nampak. Rau mangkin Gianyar medue kali dasa vaskes, antuk ngayain vaksinasi luwiri, 13 puskesmas miwah pepitu rumah sakit, wirnaya Bali Pos Nguningayang.